Nilikuwa nasema mbele ya kujenga swali natamani nipitie kwanza hizi andiko mbili ama tatu. Baba Yohana 5:18. 18 maandiko matakatifu yanasema hivi. Inasema nini? Ico cyatumye abayuda barushiriza kurondera ingene bamwica. Ndio. Kuwatakengera isabato gusa. Ndio. Ariko katako akiyita Imana kwarise bwite. Akiringaniza n'Imana. Hii ilikuwa andiko imetolewa kwa wakati wa Wayahudi. Ndio. Translate. Hawakuwa muamini Yesu. Ibi ni kuvuga yawe kuri Yesu batamwiza abayuda. Shida ya Waislamu ni kama vile shida ya Wayahudi walikuwa. Ikibazo Waislamu bafise ni nguko abayuda keregiye cha Yesu. Waamini Yesu kuwa ni Mungu. Kugira ngo bizere Yesu kwa Imana. Ni kama vile Wayahudi walikuwa na shida sana. Baba yaje kimwe n'abayuda bafite ingorane. Baba Yohana 10:33. Yohana 10:33. Mayahudi wa leo tunao ni Waislamu. Abayuda bono munsi nabo bayishyira bo bashehe. 10:33. Abayuda baramwishura bati, yes, nidugutera amabuye kuruga igikorwa cyiza. Ariko nuko warogose kuko wewe uri umuntu ukigira Imana. Hiyo ilikuwa ni shida kwa Wayahudi. Icyo cyari kibazo kwa Wayahudi. Waone Yesu ni Mungu. Kugira ngo waone ko Yesu ni Imana. Amalizia Qur'ani 6. Qur'ani 6. Ufafanuzi hapo ili nitenge swali langu. Swala la kuonekana Mwenyezi Mungu. Waislamu wamegawanyika makundi mawili. Waislamu kuna kundi mbili kwa kuna wanaosema kuwa Mwenyezi Mungu anaonekana hapa duniani. Kuna wenye wanasema anaonekana duniani na ahera. Na kuna wanaosema kuwa Mwenyezi Mungu haonekani hapa duniani au ahera. Hao ni makundi ya Waislamu. Kila kundi linazo hoja zake wanaosema. Asante sana. Hizo ni makundi za Waislamu wanagongana wenyewe kwa wenyewe. Niyo nini kuisha gimichi ya Waislamu wenyewe watumbika. Mimi swali langu najenga hivi. Leo jenu basikibazi. Waislamu. Je, Bega. Yesu alikufa ili asiwe Mungu? Kuile mwanabi Imana. Asante. Umutumvise aje amushire ku murongo. Pastor Emedi arabajije ikibazo ko mutemera ko Yesu yapfuye atari Imana mbe yarapfuye cange yapfuye bimeze gute? Sindwema Pastor Emedi twagirero mwarimu mbega Yesu yarapfuye ni yapfuye bimeze bite? Sura Nisa 4:57 Qur'an. 57 mbaje kwikinga kuhora handinde na Satani yavumwe. Ndiyo. Izina ry'Imana nyene babazi nyene muwe. No kubera imvugo yabo. Ati no kubera imvugo yabo. Hari abantu bavuga imvugo Imana ivuga ati no kubera imvugo z'abantu bavuze bite? Bavuze bati. Mu by'ukuri twebwe twarishe Masihi Isa mwene Mariyamu. Ati mu by'ukuri twebwe twarishe Mesiya umuhungu wa Maria, intumwa ya Allah, intumwa y'Uhoraho. Ariko rero yamara ntibamwishe, ntabwo twigeze tumwica, ntibanamubambye, ntabwo banamubambye ku musaraba, ahubwo barashushanijwe gusa undi atari Isa. Imana yabashushanirije undi umuntu atari Yesu. Bandanya kandi abatarihurije ko n'ubu baracafise amakenga, n'ubu bari mu makenga. N'umva bavuze urupfu rwa Yesu, abavuze saa 3, abandi saa 6, abandi saa 9. Bandanya eka nawe nta bumenyi babifise ko kiretse gukekeranya, nta bumenyi bagiye usibye gusa amadida n'amakenga. Endelea. kandi mu by'ukuri bamwishe wamakataluhu wamasalabuhu, kandi ntabwo bigeze banamubamba. Sekatwiti ahubwo Allah yaramudugije. Ati Imana yamudugije. Imana imuhungishije b'Abayuda. Mwarimu ndiyo yamushimiye Emedi aheje kuvuga ngo Abayuda bariko barahamande Yesu. Abayuda bahamba Yesu no bagomba kumubamba. Imana ikimuduza mwijuru. Bandanya Allah ni wenye n'ingufu n'ubwitonzi. Imana yadugije Yesu mwijuru. Imana imukiza abansiriwe b'Abayuda. Na Bibiliya rishingiye nahe ibyakozwe n'intumwa 10 Matendo mitume. Ibyakozwe 10. Byakozwe n'intumwa. Yene kigiriti. Avuze ibyo. 10. Soma yarutsa. Sorry kabisa. Yarutsa. Rimwe umurongo w'icumi ibikorwa by'abatumwa. Ego. Umurongo w'9. Rega bavuga ati ngatendi Qur'ani yanyu umva Bibiliya teguza. Amaze kuvuga atyo. Aduzwa babona. Igicu kimukura mu maso yabo. Ndiyo. Agihanze amaso mu
mwijuru kigenda bagihanze amaso mwijuru Yesu aduga wa mwijuru bigenda gwiki abagabo babiri bambaye impuzu zera bahagarara iruhande yabo bari bambaye impuzu nk'iyi nabe murayibona ngana bekazigera bigenda gwiki barababaza bati bagiye bavuga gwiki yemwe bagabo bigalilaya niki gitumye muhagaze muri aba mwijuru ngira harimo na Yemeti uyo atuyo uyo Yesu abakuwemwo akaduzwa ja mwijuru akaduzwa hehe mwijuru mukuzimu babaze none adugijwe nani akaduzwa ja hehe mwijuru ndiyo nani yadugijwe nani yadugijwe nande nimbariki nimbari Imana Yesu yadugijwe nande imvire Imana isaba intervention kuduzwa mwijuru azozatyo nuko mumubonye aja mwijuru twebwe turazi neza ko Yesu azogaruka hehe kwisi nkuko Bibiliya ibishingira inahe na Korani ibishingira inahe. Korani ati Yesu yadugijwe hehe mwijuru, Bibiliya ati Yesu yadugijwe hehe mwijuru. Kumbe Yesu akiswa mudugije hehe mwijuru ari wema na wabyumvise nk'ijuru yawe abaye ari Imana ni Imana yadugije yindi acaraga ngaho muri tafsiri mayunga rero ndiyo ngimana abesiramu Allah ngo yararize kugira amaso atukura some tafsiri mayunga yazanye kweli kabisa iyo yene iri ngaho ikinyoma urabe ki propaganda bariko barakoresha wewe mutahebye kuvuga ikinyoma wallahi buragowe fidari jahannama khalidina famuzo mu gikoni kweli soma umri ziteka bitwe basomye ngaho surati Arafu tafsiri ya mayinga ni ya mayunga soma umri nyarutsa abantu mubari inasema nyarutsa 7:8 7:4 biri bye yasomye sawa kabisa changamka time nageze mwalimu inasema hera hejuru nayamu wametokea watu wamepotoa avuga ati ego hare dukirije akabika abantu baje gutakaza abantu bavuga ngwiki wanasema akabika abantu baje bavuga duti Mwenyezi Mungu ati uhoraho amekaa juu ya arshi ngimana yicaye hejuru ku nganji Mwenyezi Mungu anatembea ngimana ngeratembera iragenda wanasema abantu kandi bongera baravuga yani wale wapotofu abantu baje gutakaza abantu bongera baravuga bavuze ngwiki wanasema wakati mmoja igihe kimwe baravuze macho ya Mwenyezi Mungu ati igihe kimwe ngo amaso y'Imana yalikuwa yanaumwa amaso y'Imana ngo yaragwa yararembye wanani wanasema wapotofu abapotofu na malaika walikwenda kumwona ngo malaika ngo bachi bagenda kuraba Imana na kwamba Mwenyezi Mungu alitokwa na machozi kwa ajili ya mafuriko ngo bachi basanga Imana ngo yakura amasozi kubwo kubera kigwaye ya mafuriko ya Nabii Nuhu kubwo kubera ati kubwo kukimana yagize akaga ko mu gihe cha Noa ndiyo mpaka macho yake yanakuwa mekundu kugera hango amaso y'Imana atukura ibyo byavuza ko gita abantu bariko baratakaza no wanasema wapotofu ndio wanasema so mikitako byanditswe pabuzanga iteka mitwe akashaka ati Qur'ani ndio inasema wanasema wapotofu abantu batakaza no abateka mitwe bagenza bo bariko baracyoza Imana acaraja ko mwarimu ndio ngo abakristo unabantu ngo bemera Imana aho yaciye soma Qur'ani urabe Qur'ani asume 5:8 Qur'ani 5 ngo nabantu bemera Imana hasome umbirize aya 82 hasome umbirize inasema bada a'udhu billahi minash shaitani rajim ndio Bismillahir rahmanir rahim uyimare yo aya hakika utawakuta walio maadui zaidi kuliko watu wengine atuzosanga barabasi gusumba abandi bantu kwa Waislamu kubeseramu ni Mayahudi na wale mshirikina wasiokuwa na kitabu abayahudi n'abanyenyamana batagira igitabo ndio na utaona walio karibu kina Waislamu ariko uzosanga bari hagufi ku mugenzera abeseramu niba abandi bavuga bati ati twebwe isi ni Kristo ati twebwe turabakristo mari nyandiko sisi ni wa Kristo hiyo inaendelea hayo ni kwa sababu wako miongoni mwao wanavyuoni turati ko mu bakristo n'abanyabwenge na Ahmed no mwari muri professor bandaya na wachao Mungu mu bakristo baremera Imana ikarimera udende ku munwa ariko ni bayisenga bayubahe ndiyo na kwa sababu wao wa Kristo hawatakabari ndiyo wakaijua haki hata bakristo yo mumbise
ukuri, wakijua haki, bamaze kumva ukuri bakamenya ukuri, huifuata. baca bakurikira ukuri. Aba nibo banyabwenge bemera Imana. Ngira rero muslimi nimba nimemera ingombe wa shahada, mutere shahada b'abisilamu, kugira mube bacabu kandi babanyabwenge. Usaba gutora shahada ukasilimu Kweli. Abayisilamu takbir, Allahu akbar. nibaza ikibazo ciwe cyatahuze n'inyishu yayumvise, hanyuma twe tubareka baza kuwutera komantere. Aba hanze nimwumvirize kandi ndazi mwabyumvise ko inyishu bayishuye, bamusomeye ko atigeze apfa ahubwo yadugijwe mu ijuru. Waislamu takbir, Allahu akbar. ikigwa cy'uno munsi kiri mu Baroma 1:18. Cumi nigwagira hati ngo Imana y'umwami ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo, abo n'abakristo, data wa twese w'ubwiza, ngo Imana y'iki? y'umwami wacu, ngo Imana y'umwami wacu nde? Yesu Kristo. Imana y'umwami wacu Yesu Kristo, oya risubeka kuma badyumve ngwinyi, ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo, data wa twese, ngo niwe data wa twese w'ubwiza, ibihe umutima w'ubwenge, nzurindire aho nyene 2:20 sindabaza 2:20 2:20 hagira hati erega ngara abakristo bazubwenge barahari kabisa kandi batahura. Nyarutsa hagira hati kuko mwubatse ku mabuye y'itanguriro, ariyo ntumwa n'abavugishwa n'Imana, Kristo Yesu ari we buye rigumye imfuruka. Batubwiye ngo Abisilamu dusenga iki? Ibuye. Yesu nango ni buye rigumye iki? Imfuruka. Kandi batubwiye ko basenga nde? Yesu. Kumbe basenga iki? Ibuye. Ikibazo canje kweli, ikibazo canje kabisa, hajya nyene muri Luka nagezeyo. Wagezeyo? Soma inyandiko. Kandi Yesu agwizwa ubwenge no gushimwa n'iki? No gukura no gushimwa n'abantu. Yesu ngo agwizwa ubwenge. Ikibazo, uyu yagwijije ubwenge Yesu ninde? Takbir, Allahu akbar. ikibazo cyumvikanye. Mwenyekiti siniwe narandira ndabona amasaha ikaragenda, haguruza umwarimu nabanze yishure twyo yiyamye. Murakoze iminota 7. Bwana Moses karibu. Sisubira mu kibazo kuko ikibazo cyahejeje kubazwa kandi Kazeni hagarare mu mutaka naho yari yawutinye ngo nashaka kuregera. Nicyo yabatinye ko Dawidi zose n'ingorane. Bo abenga kuvuga amajambo atandukanye, ariko mutwe yavuze bona yuko nyene ari myidogo gusa. Ariko ngadukeneye iki? Inyandiko. Ariko ikibazo abajije avuze ngo yuko Yesu ngo umwana ngo arakura, agwiza ubwenge, ashimwa n'Imana n'iki? Agwizwa ubwenge, ashimwa n'iki? N'abantu. Sawa kabisa. Iyi niyo ngorane mufise rero Abayisilamu. Kubera iki? Umaze kumva ijambo ryimukira ku kindi kintu riva ahandi hantu, ucibona yuko umengo ni ibintu bingahe? Bibiri. Ndaza kuwashika nugira ikibazo. Ariko icyo ukwiye kumenya ni giki? Yesu ni ngombwa yuko umurabira mu ntambwe zingahe? Zibiri. Amaze kuza ngaha ku isi, aravuka nk'umwana, yabaye umwana ahagaze cyane umuntu yahagaze mu kibanza cy'iki cy'umuntu. Sawa? Hari ibintu byinshi rero byari byerekeye umuntu Yesu byagizene byamubayeko, ariko mu rundi ruhande rw'umwana bwiwe ibyo bintu bitigeze bigirane bimushikira. Kubw'ibyo rero iyo ni mvugo ukwiye gutahura no kumenya. Tuba yumva yuko ngo wari Imana ngo yagwizijwe ubwenge cyangwa ngo yayigwizije yamugwije ubwenge ninde? Ushobora yuko ngo hari Imana nyinshi zitandukanye. Oya, iyi ni mvugo Imana ibiriko irakoresha muri Bibiliya kandi kwe kugirane gutahura. Akarorero Qur'ani 3:2 Wani ufate tu na tutanielewa tu. Qur'ani 3:2
Mwingine wanaangalia Qur'ani tukufu 47:7. Turasoma Qur'ani 3:3 havuga wiki Mwenyezi Mungu aliyeziumba mbingu na ardhi na vyomo. Mwumve ngo Imana ngo niyo yaremye ijuru n'isi yongera irema n'ibiri muri byo katika nyakati 6 mu bihe bitandatu. Ngo ijiji yonyene ubwayo ivyo bihe bitandatu na akatawala katika arshi yake. Hanyuma ngo araganza ku ntebe yayo y'inganzi. Ninyi hamna mlinzi, mwebwe rero ngo nta wundi mufise abatigama. ninyi hamna mlinzi wala mwombezi isipokuwa yeye tu. Mwebwe rero ngo nta wundi muntu mufise abatigama canke abasengera kiretse nde Imana. Nyamba iyo Mana rero ariyo ibatigama kandi akaba ari nayo ibasengera. Ibasengera kuyihe Mana kandi ari Imana. Aho sikiga ku kindi. Iri jambo rero ritari gutwara kuri kila kibazo wagizene wabajije ko tubona abarinda akongera akabasengera. Abasengera kuyihe Mana kandi ari nawe Mana. Ibi byumvikanaga rero. Ibi byumvikana. Mirongera ni kumunani Qur'ani tukufu. Aravuga gasubira nyamba wakurikiranye neza buri kibazo namaze kucishura na atawaingiza katika bustani 48. Soma kwa hiyo ni 8 hiyo. Inasema vizuri. Enyi mlioamini, yema mwamaze kwizera, mkimsaidia Mwenyezi Mungu, ngo nimwatabara Imana atawasaidieni na nyinyi. Kulia kumbe Qur'ani kiravuga ngo ati yema mwamaze kwizera. Abariko baravuga hano n'abayisilamu ati nimwatabara Imana, sawa, na izo girane izo batabara. Mbega Imana yanyu kwiko irabasaba ngo muyitabare. Ni kiye kintu igabanukiwe cyane, ni kiye kintu ibuze gushikayo ibatabaza mwebwe abayisilamu muyifashe. Imana isabifashanyo. Imana isabifashanyo abaki abayisilamu kugira ngo bagirene bayitabare. Hangaza twa ngo Yesu ngo yatakambire Imana ariko aratakamba. Yayo nuwo Yesu nyine ahubwo mudakutubwira. Itabaza uko yari mu bitaro. Yari mu bitaro. Kandi n'ubu baratubwira baza kutubwira aho baza kutwereka aho yabenya mitapiriye. Mugani yapfuye yonyene yasige gihitanya abantu sifa jenyene. Yani amaso yari yihishiranye yarize kabaye. Aharendageze kumpiro mugabo sifa jenyene. Ngomanda w'Islamu ninjira ngo dupane. Sifa jenyene. Kubwito aya majambo rero aguma agaragara ko Yesu arinde ari Imana. Kandi umwisilamu wari we wese cyangwa umuntu uwari wese nga ku isi adasenga Yesu ubasenga iriki Imana. Ni ya majambo twasoma muri Qur'ani yuko ngo naho dukurikira ubwisilamu icyo turabishimira Imana kubera iki ngo twarashitemo kubangikanya Imana. Mugabo muri uko kubangikanya Imana nibyo tuma bidukura mu bwisilamu. Kumba bese bariyemera ko banyikanya iki Imana. Ariko ingorane bafise uje komete bayisilamu mwege murabangikanya Imana toya kuri tubangikanya Imana. Ariko Qur'ani ikabeza ko bangikanya iki Imana. Bagakana nicyo Qur'ani yagitsene yeteze abatuzo bafata gute. Matayo 1:3 Matayo 1:3 Yesu muriko muramwana muvuga ngo Yesu ntiyapfuye. Abayisilamu batwemerera ko Yesu arinde ari Imana. Icyo batemeye kabisa. Kubera iki? Yataje Qur'ani 4:150. Ati twebwe abayisilamu nitwizera ko Yesu yagitsene yapfuye. Kuko hari mirongo badusomeye batubwira yuko ngo uho atagirane adapfa. Abayisilamu baba batwemerera yuko Yesu arinde ari uhoraho. Mwakoze. Soma manangu. Matayo 3:1 aravuga agasubira. Mwanyura heza nyarutsa. Uko niko mwiyagiriza. Matayo 2:3 kweli. 2:5 kwa gine 2:3 ariko azazira bisubwiza bwiwe. Wahariko umwana w'umuntu ahazotira ari mu bwiza bwiwe. Ariko umwana w'amarayika biwe bose. Ariko umwana w'amarayika biwe bose. Ntiyazotagera ku ntebe yiwe y'ubwiza. Kuriya muragana muri Qur'ani 2:10. Tubabanya yuko Yesu ari umwana w'umuntu agiye kuza ari kumwe n'abamarayika biwe bose hanyuma adoze guca imanda. Reka twe muri Qur'ani rero iyo mana izabizananye n'abamarayika bayo hanyuma ikica urubanza ninde? Qur'ani ivuga ngo iki? Qur'ani
ngojea mbega hari kindi barindiriye ila kuwafikia adhabu ya Mwenyezi Mungu ile yuko basikirwa n'ibihano by'Imana katika vivuli vya mawingu na katika vivuli vya mawingu na kuwafikia malaika kubyo aba ngo agiye kuna kindi barindiriye kiretse ibihano gusa kubera iki ngo Imana iragiye kuzanana n'ibicu izananye n'abamarayika nyuma y'iki cyahiki urubanza aho tubonye ko ari inde Yesu none wakana gute Yesu atari Imana kubyo ajya amajambo Yesu yavuze cyane yavuze ko hari mu buryo bw'ubuntu basi amashyi mukomera amashyi mikrofone ije ku ruhande rw'aba Islam. Hanyuma ntubona rero umuntu atarasinziriye Kristo nimujye ruswa ikibazo cyabagirwe mwacumvise n'inyishu yatanze sinzi ko mwabumvise kwirimo. Sawa mwarimu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je baranyoye cyane. Ego. Kugira ngo ngwepeshe atanguye kuja muri Qur'an kugira nteshe indombero. Sinjayo ibyo byose twarabisiguye bya Allah. Byarahetse agutakaza umwanya tumaze iminsi tubisigura Yesu subirayo. Oya Ikibazo nakubajije Yesu agwitswa ubwenge ninde yamugwijije ubwenge Luka 2:20 Luka 2 na reka duhere 40 ego kandi uno mwana Yesu nde Yesu arakura agwizwa inkomezi umunani yarafise yuzuzwa ubwenge ikigira kabiri amaze guhabwa inkomezi acagwizwa ubwenge ko bwari bubwe ubuntu bw'Imana bwari kuriwe kumbe Yesu si Imana reka kuzimiza abakirisu Luka 2:21 inyandiko igira iti igirango iki akeba Yesu basiramura Yesu bamushikanira Imana iyi Mana bamushiriye ko Yesu ari Imana y'ikibiyi ubwire ku bantu bafite ubwenge muri kugihe bamusiramura bamushikanira Imana Yesu bamusiramuye muhereza nde Imana sawa kweli Yohana 6:5 nagwaho imirongo ikumena umutwe Yohana 5:35 yego inyandiko iragira iti igira ngo iki tumukurikirane kandi yego uwo yari itara rya kane kabonesha hera 38 unyarutse 3:7 kandi data yantumye Yesu ati data yantumye ni washingira intahe naho murumva ijwi ryiwe abemera ko Yesu yatumwe n'Imana mu duze intoki nanje ndimo gendo wa mbere abapagani ngo Yesu niwe Mana Yesu nawe ati data yantumye Yesu arihiziye ko ari intumwa y'Imana Timoteyo wa mbere 6:6 nyarutse Timoteyo wa mbere 6:16 inyandiko igira iti igira ngo iki niyo yonyene ifise ukudapfa ngo Yesu yarapfuye Imana ngo Imana yonyene nifise ukudapfa niyo yonyene ifise ukudapfa ego iba mu muco utegerwa Yesu baramwegereye ntibamwegereye nimba baramwegereye Yesu baramwegereye bisobanura ko atari Imana komeza niyo yonyene ifise ukudapfa ego iba mu muco utegerwa ata muntu yigeze ayibona ariko Yesu kuba atari Imana aba bapasitori nabo ngo Yesu niwe Mana ubona abantu bataje n'abantu muri atawushobora kuyibona ata muntu numwe ashobora kuyibona icyubahiro n'ubushobozi bidashira bibi byayo amen aho musubiza mwikise Yohana 20:14 ni bari Yohana 20 buryo umwana amenywa na nyina ego kweri mushobora kumenya umwana utabajije nyina oya hama bagana barabyina ngo Yesu niwe Mana ariko nyina wa Yesu yarazi Yesu cyari 20:14 havuga ngo iki inyandiko irababwira iti igira ngo iki avuze ibyo arakebuka abona Yesu ahagaze uwo ni Mariya nyina wewe ariko ntiyamenya ko ari Yesu ego Yesu aramubaza ati mbega nyina wanje iyo Mana ifise nyina muze muyisenge mwenyene urizwa niki ati mbega nyina wanje urizwa niki urondera nde nawe yiyumvira ko ari umurimyi waho
aramubwira ati yego mugenzi nambare wamukuye hano ndangira aho wamushize kabisa ndamukureyo. yego Yesu aramuhamagara ati Mariya. nawe arahindukira ati amwitaba mu Giheburayo ati Rabuni. nawe acamwitaba mu Giheburayo ati Rabuni, risobanurwa ngo mwigisha. yavuze ngo mana, umbavuze ngo mana mwigisha, ariko abari ngo Yesu niwe mana. Yesu aramubwira ati ntumureko kuko naraduga kwa data. Yesu acamubwira ati ntumureko mama kuko naraduga ku mana, ariko genda kwa bene data ubabarira uti agira duge kwa se ari we so uti ku mana yiwe, ku mana ya Yesu ariyo mana yanyu. Ikigwa cy'uno munsi cyavuga ngo iki? Jeno ndangiriza Abaroma 1:20. Abaroma 1:20 ku kigwa cy'uno munsi. Inyandiko rero igira iti abemeje ko Yesu ari Imana n'abakristo. Ikigwa kivuga ngo gikomeza kuko ibitaboneka byayo ibyo bushobozi bwayo budashira no mu mana bwayo. Ibona neza uhereye ku kurema kw'isi bimenyekanishwa n'ivyo yaremye kugira ngo ntibaze bagire ico bireguza, kuko bamenye Imana ntibayubahe nk'Imana ntibayishime, ariko bacitse biyumvira ivy'ubusa, imitima yabo y'imburabwenge icura umwiza, biyise abanyabwenge. Ngabo barigize abanyabwenge ngo Yesu ni Imana, bacika ibipfu. Aba ni ibipfu, si ibipfu, ni ibipfu. Komeza. Icyubahiro cy'Imana idapfa baragikaba, basenga Yesu yapfuye, ngo basenga ibishushanyo bisa n'umuntu apfa, n'ivy'ibiguruka n'ivy'ibigenza amagorane n'ivy'ibikwega inda hasi. Basi icyo ngo cyo cyatumye Imana igira gute? Ibaheba ngo bakora ibiteye isoni. Abo nta kindi bagindiriye atari umuriro wa gihono. Salamu wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu akbar.